Koja chande, lakini nitiere gigo eko midwaro e skul sani. Mathin nyathi ochopo dala, idwaro uno. Sama thin nyathi ochopo dala, idwaro sufuria mag itedogo. Jokanye sekta mar somo bende wacho ni somo ma jine secondary school bende pod thembo nikech rem mar piny owacho iketo gigo eko madwarore. Nocha ka skunde moko ne onge gi gigo eko kata buildings go eko. Koro iro ka samoro skunde moko idwa ti gi classes mag primary, desks mag primary. Ema konyo wadhi e secondary bende kote mang'owa dwa mondo tigo. Thoth sikunde mag junior secondary school e kaunti ma Migori pod nitiere mana kod jopuonj ariyo kende, kendo bende lwasi mar somo bende koro pod ok ber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, somo bono nego bed ne jite mano wach ma otimore kache kaunti ma Migori. Kama chelo nyakoro moge juang, ikwayo kembe nyamburko e pacho kae mondo mikoro tieg derepegi ritruok e apaya kinde ka kinde kaka yono mabiro neno ni oduok chien midhiero mag apaya e pacho kae. Ahinya to motelo e kinde mag nyasi kaluwore gi masira matimore e kindego. Kane gitwak bang' tiego derepe mohewo 100 e kaunti ma Kisumu, jolony e weche mago mag apaya koro dwaro ni riwruoge mag saga kata mag SACCOS mago mag nyamburko okaw okang' mar tiego derepe kinde ka kinde. Desemba kama kura jali ng'eny ndara momiyo koro ne wabet piny neno ni mondo mi wakilgi mondo mi giyud idea kaka ginyalo bet ndara ging'iyo bende chike mag ndara. Ote man godo bani kembe mamoko ni mondo gimbende giter badrepegi e training mondo mi koro wawe wito ngima ji ndara kinde ka kinde. Wamor mathoth kuom CEO marwa manyo kelonwa puonjruokni. Puonjruokni en puonjruok mamiyo wabedo motegno barabara kendo wamiyo wang'eyo atua mwanyalo tiyogo kod wateja magwa. Wang'iyo kaka ka wantie barabara to wang'eyo ni wan wawegi wan ema warito ngima jok moting'o. Koro nyaka wabed jogo manigi horuok. One of the things which happens mostly in the roads is overspeeding, the careless driving. You know, with that in mind, you know, when you have that in mind, you'll be able to understand what customers really want. So it's coming at the festivity because this is the time we have a lot of traveling, and it's the time when there are so much vehicles on the road prone to accident and all that. So if you're able to combine both aspects of safety and customer service, then we have fully satisfied customers. Aya nyakoro moge juang kama chalo ni ji 10 dine gi obila kod kongo mano ma okopuodhi maromo lita 300 e kar dak mano ma Chesikaki mano mantiere kacha alwora mar Mount Elgon. Komanda mar obila e gwenge mano ma Cheptais Jesse Mwakiria kon kanyo na pedhano mane gichako odiochieng' manyoro ne obiro mano bang' ng'ur kowuok kuom jopiny mayuak ni moko kuom kuonde ma iuse kong'o chiegni kod sikunde kendo nyalo ketho ngima jopuonjre. Bende Mwakiria koni uso kong'o ma ok opuodhi ose nyayo rochruok mano mar arita e gwengego. Nimeamkia asubuhi ya leo kuona serikali bwana inafanya kazi mzuri kufanya msako ya pombe. So hii Chesikaki bwana pombe ni mingi, walevi ni wengi. Sasa sisi tumeshtukia tu asubuhi subchifu manyumba 10 wamesanya watu wa pombe. At least pombe ishe humu mjini bwana. Serikali imefanya jambo la muhimu sana kuangamiza janga la pombe. Na kama serikali inaangamiza janga la pombe, wale watu ambao wanapatikana wanapatikana kwa kituo cha pombe ni wale vijana ambao wamesoma lakini hawana kazi. Kazi yao ni kukaa tu na kukunywa pombe. But you are sending a message even to those ones who have bars and other liquor outlets in the proximity of any public institution or a school that their days are numbered. We have mapped those areas and the operation will continue. We are not going to relent. Kama chelo nkoro moge juang wadhiane county ma Kisumu kendo kwadhero kanyo ni Malkia mano mar piny Netherlands Maxima Seruti mabende koro timo limbe mare okinyi makawuono e county ma Kisumu e limbe mare mokwongo mano bang' donjo winjruok gi ten county no ma Kisumu e chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge. Malkia bende dhi limo thoth chenro mayande piny Netherlands siro e county no
kama oting'o chwalo kachalo koda ka wechego mag omenda mag bero wechego mag pi e kor gwenge, medo bero yore mag tudruok mago mag lony manyasani, siro weche pur gi ohala e alwora mago manyando kod siro chenro mag kedo gi lokruok mar kor lwasi. Ka gitwak gi jofwambo, gavana e kaunti ma Kisumu bende orwako limbe mar Malkia kendo singo ni tend kaunti no biro dhi nyime gi tiyo machiegni gi pinyno mano mar Netherlands. During my visit to the Netherlands involves conducting the purchase of bulk meters. Thirdly, we have the Hello tractor project in Nyando, the one you were talking about. The one is managed digitally. And it has really worked because most farmers in the Nyando belt, this is a rice growing area, which is sometimes extremely difficult to navigate because of water. But at least close to 1 million farmers is going to benefit from this project. But now it's time to look at, the effects of that digital financial inclusion on people and how we can actually help farmers be able to weather, climate shocks, droughts, or even floods, or even, invest better for the future to have better yields and better production. And this is very important, of course, for their own income, but also the food security of the country. We're actually talking about sort of climate smart agriculture, but that you also need to invest and you also need to finance. So every farmer needs to do their own investments. So I think we're trying to look in the way on how we can actually help with the digital financial services to actually convey this. Ramogi Jwangu waseduogo kendo weche mathoth pod ntiere kar ka, mana kaka ne wasingo ni wadabedo kachiel mondo mi wakoni ni gin sigana mage ma bende waluwo ni mana kama wantiere kar kae. Ka bende koro ntiere twak ma bende koro bedo kanyo kadhi nyime, ang'ino mondo mi waganda achiel wadhi nyaka e county mano ma county ma Nakuru, kama kanyo ni komiti matayo twak mano mar thek e pacho ka osechako chenro margi mag ndiko report gi mano bang' ka opach jopiny Bomas of Kenya, kendo koro sani jokanyo osechopo e county ma Nakuru kama romo margi moyiedhi dhi nyime ka gindiko report e winjruok mane gibedo godo. Kata kamano bende luoro nitiere ni wechego mago mag maput nego bed ni rango koting'o mago mag pek mar ngima ma bende kelo ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Dana tura achiel kod jafwambo marwa mantiere kate county mano ma Nakuru, Marian Nyambura, mondo mi okonwa ne mathoth kotenore kod gigi duto matimore okiny makawuono, mano en National Dialogue Committee Retreat matimore Elementaita. Marian Nyambura, good afternoon. Kindly bring us up to speed. What's happening this afternoon in Elementaita, Nakuru County, with regards to the National Dialogue Committee retreat on the deliberations that they had at Bomas of Kenya? Shukran sana Cleophas Oluoch. Nitazungumza kwenye lugha ya Kiswahili. Kufikia sasa ni kuwa takriban wanachama 6 wamewasili hapa kwa kwanza kuandika ripoti hii maalum ambayo zoezi ambalo linatarajiwa kuchukua takriban siku 5 hapa eneo la Elementaita, Gilgil, County ya Nakuru. Miongoni mwa wanachama wale ambao wamewasili ni mwenyekiti mwenza kutoka mrengo wa Azimio Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye ndio alikuwa anasubiriwa ndio aweze kuwa na ile idadi ya kutosha kuanza kuandika ripoti hii. Wale ambao waliwasili hapo awali ni yule kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah, ambaye ni mwenyekiti mwenza kutoka mrengo wa Kenya Kwanza. Tukaweza kuona pia yule kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi pia kiwasili kutoka upande wa Azimio, na vile mwanachama Eugene Wamalwa. Katika upande wa Kenya Kwanza vile pia tuliweza kuona yule gavana wa kaunti ya Embu, ambaye ni naibu mwenyekiti mwenza kutoka upande wa Kenya Kwanza Cecily Mbarire, akiwasili wakiwa na seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheriot, ambaye pia ni mwanachama katika kamati hii maalum iliyoundwa ili kutafuta suluhu kuhusiana na masuala tofauti ambazo upande wa upinzani ulikuwa umesema, na vile upande wa Kenya Kwanza ukiwa na masuala tofauti, changamoto za hapa nchini. Kufikia sasa huenda mkutano huu ama mchakato mzima wa kuandika ripoti hii umeanza pindi tu ambapo takriban dakika 10 hivi zilizopita kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aliweza kuwasili na kupata idadi ya kutosha kuanza rasmi mchakato huu. Masuala ambayo walikuwa wanazungumzia ama yanatarajiwa
ambayo walikubaliana kwenye ukumbi wa Bomas ni miongoni mwao kubuni jopo la uteuzi wa IEBC, wakiweza pia kukubaliana kuhusiana na masuala ya kuweka ofisi ya kinara wa upinzani ama kiongozi wa upinzani na kuweka afisi ya mkuu wa mawaziri. Lakini masuala ambayo yameibua tetesi tangu pale ambapo walikuwa na mkutano wa mwisho katika ukumbi wa Bomas ni lile swala la gharama ya juu ya maisha, upande wa Kenya Kwanza ukishikilia kuwa haya yakuwa miongoni mwa zile agenda ambazo zilikuwa wanastahili kujadili kwenye kwenye mchakato huu, na vile upande wa Azimio ukishikilia kuwa ni lazima swala hili la gharama ya maisha iweze kutatuliwa na wakitaka ihusishwe kwenye mchakato huu. Kwa hivyo swala hilo bado hatujaweza kuarifiwa kuwa kama wamekubaliana au bado. Vile pia lile swala la wanachama kubadilisha mirengo likiwa miongoni mwa zile ambazo zimeleta shida. Kumbuka pia upande wa Azimio watasusia mkutano huu wa kuandika ripoti iwapo yule kinara ama yule kiranja wa wachache bungeni Sabina Chege ambaye ni mbunge mteule hataondolewa katika nyadhifa hiyo, na hata wakiandika barua kwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wakitaka kuwa aondolewe kwenye wadhifa huo. Kwa hivyo swala hili bado hawajaweza kulitatua, ila tutazidi tu kusubiri kujua iwapo wameweza kulitatua. Kwa siku hizi tano ambapo wanachama hawa watakuwa katika kaunti ya Nakuru, siku ya kwanza hii leo wataweza kuangazia masuala ambayo yaliibuka kutoka kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo washikadau mbalimbali walitoa maoni yao kuhusiana na mchakato huu. Vile siku ya pili wakiweza kuangalia ilo swala la gharama ya juu ya maisha, na wakiweza pia vile kuangalia katika siku ya pili kuangalia lile swala kuangalia masuala tofauti ya kubadilishwa kwa vyama, na vile lile swala la kuongezeka kwa gharama ya juu ya maisha. Katika siku ya tatu vile tunaweza kuarifiwa kuwa wataweza kuangalia lile swala la kujumuishwa kwa sheria za fedha, miongoni mwao sheria zile za CDF na NGAF, na katika siku ya 4 wakiangazia masuala yaliyoibuka kutoka wale viongozi mbalimbali ama wakazi wa Kenya mbalimbali waliweza kuanza ama kutoa maoni yao kwenye kamati hii maalum. Na kwa hivyo katika siku ya 4 wataangazia kile ambacho wanachama ama wale kutoka umma walisema nini kuhusiana na mchakato huu, na siku ya 5 ndipo wataandika ripoti hii. Kwa hivyo ni ratiba tu hiyo ambayo nimekupa. Kwa hivyo kwa siku hizo 5 watakuwa kiangazia kwa kina masuala haya na kuweza kuandika ripoti hiyo ambayo itawasilishwa bungeni. Kwa hivyo kufikia sasa bado huenda mchakato huu wa kuandika ripoti umeanza rasmi baada ya kupata angalau wanachama 6 kati ya wanachama 10 wa kamati hii maalum iliyoundwa kuangazia masuala ama mazungumzo ya kitaifa. Kwako Cleophas. Asante sana Marian. Kabla nikuache uendelee na shughuli zingine hapo, tuelezee kwa ufupi tu ni yapi ambayo tunatarajia kutoka kwa wale wanachama wa Azimio na Kenya Kwanza. Pengine wameweza kufika wote ama kuna wale ambao kupata fursa ya kufika. Kufikia sasa umeweza kuona pande zote mbili wakiwa kule ama? Naam, ni ukweli Cleophas, kwa upande wa Azimio na ule wa mrengo wa Kenya Kwanza wote wameweza kuwasili na kupata angalau wanachama 3 kutoka kila upande wakiweza kuwasili hapa. Kumbuka kamati hii maalum ya mazungumzo ya kitaifa ina wanachama 10. Kwa hivyo ikiwa na idadi 6 ama wanachama 6, basi inamaanisha kuwa idadi ni ya kutosha kuanza rasmi mchakato huu. Kwa hivyo upande wa Azimio na ule wa Kenya Kwanza wameweza kuwasili hapa, na zoezi hili huenda limeanza hata tayari kama tunavyozungumza kufikia sasa. Kwa hivyo tutazidi tu kusubiri, ila hii leo kile ambacho tunatarajia ni kuwa pindi tu ambapo wataweza kwenye ratiba hiyo ambayo nilisema hapo awali, ni kwa siku ya kwanza ambayo ni hii leo Jumatatu, wataweza kuangazia yale ambayo washikadau mbalimbali waliweza kuwasilisha maoni yao, washikadau mbalimbali ambao waliwasili katika ukumbi wa Bomas miezi 2 ama mwezi mmoja
uliopita kuweza kuwasilisha maoni yao kwenye kamati hii maalum. Kwa hivyo hii leo wataweza kuangazia nini haswa na wakijikumbusha nini haswa wale washikadau mbalimbali waliweza kusema, kisha baadaye watatoa taarifa kwa wanahabari kuhusiana na siku hii ya kwanza ni nini haswa ambao wamekubaliana, na vile vile pia tutaweza kuuliza maswali hayo kuhusiana na zile tetesi ambazo zimeibuka kuhusiana na swala la gharama ya juu ya maisha, na vile vile tetesi kuhusu yule kinara ama kiranja wa wachache bungeni Sabina Chege kuondolewa. Nakumbuka pia mrengo wa Azimio ulikuwa umesema kuwa hawatahudhuria mkutano huu ama kuandika kwanza mchakato huu wa kuandika ripoti iwapo yule kinara ama kiranja wa wachache hajaweza kuondolewa katika wadhifa huo. Kwa hivyo masuala haya ni yale ambayo tutaweza kuibua na kuuliza hawa wanachama waweze kutueleza kwa kina ni nini haswa. Kwa hivyo pindi tu ambapo swala hili litaweza kuangaziwa ama wataweza kuongea na baadhi ya wanahabari, ndipo tutapata taarifa kwa kina kuhusiana na nini haswa wamejadiliana. Asante sana Miriam Nyambura, tutarejea kwako muda usiokuwa mrefu ili uweze kutueleza kwa utendeti yale yanayojiri kutoka Elementaita kaunti ya Nakuru. Asante sana Miriam. Nyakwara Mugejwang wantiere karka yo nomono mi kao yueyo masando kaka yueyo masani ako ni jomagi mosebedo kacha kani kodwarno achak chenro nyaka sani kakorwan kacha gi Lavin Ogola Ramogi Tv ler Mombasa koni Thomas Ayaga wacho ni ntiere kacha ler Mombasa ndi Ramogi ndio wacho ni ler ndi awinjo maber kan Egypt erokamana ahinya gi gimomogode kod aore kendo gichopo ni achiel kachiel mondo ibeda ne kod ng'eyo ne gin gik mage matimre kar kacha. Aya Ruth Nyathiyo Chieng wacho Ramogi TV ler nyongo tije ler investors ema koro wadwaro amor gi Ramogi TV kano moja jalango tieno ayudo maler ahinya erokamano ahinya kuom pachi. Otis Tinga Oganyo wacho Migago Cleone nuyo makare kan Rapogi aya entie kodwa Vayo Lubalo tuned as usual erokamano ahinya waduogo mathoth Nyakwara Mugejwang kik idhi mabor chenro mar Migago pod waikoni mathoth mabiro ni mana kama ntiere kar kanyo koro kik kaw remote iket machiegni kodi kete mabor kod ni mar Ramogi TV kama mana wiyo machuo ka waduogo mathoth kod tie. Habari yako Susan? Nzuri sana. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of $500,000 shillings. I think you are cheating. I'm not believing. You will believe it when you will join me in studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD.
5 days Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Get ready to celebrate. Citizen Digital turns 2, and it's all thanks to you, Kenya. Your stories, your trust, your engagement, it's what makes us the #1 news and digital app in the country. From breaking news to Wananchi reporting, exclusive videos to playlists that get you grooving, and podcasts that keep you informed. It's all here for you. Join us in the celebration, Kenya. Because with you, Citizen Digital is more than just a platform, it's a community. Citizen Digital, 2 years of trust, 2 years of truth. Here's to many more. Stay tuned for special surprises and more as we celebrate you, our incredible audience. Citizen Digital, celebrating 2 years of trust and truth. Kenya's #1 news app, Citizen Digital. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Wateja who prefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala. Ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results. Kwa mosho mmoja tu, Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Machiegni koro Ramogi Tv en mor mara ni pod nitiere kodwa ka e chenro ni mano mar Migago. Weche manyien miyudo sani nyaka mochop kacha giko mare. Tudi kodwa sani laindewa mag SMS pod gin oyawgi gin 2360 ka mbui mag Facebook, YouTube kod mano mar X. Pod yudo kacha achiel kachiel. Kama chielo nyaka Ramogi Tv e kaunti ma Kisii. Jotelo mag ODM e kaunti ma Kisii koro chako chenro mar jiwo mbi margi e alworano ka koro gisiemo MCS ma obalo kendo koro oyiengore kuom duond buche mamoko mag siasa. Kotelne kod jakom mano mar Kerosi, mano jakom margi Kerosi Ondieki bende koro kwayo jokanyogo mago mag ODM ma wacho kanyo ni gibiro dhi nyime gigoyo debe ne ODM kendo neno ni mbi mar duond burano okolal. Gikoni gichung motegno e tok governor ma Kisii Simba Arati ma en jalno ma en jakom mar ODM, jalup jakom mar ODM e pachoka. Our governor, who is now the deputy party leader at the national level, but it's an honor for all people of Kisii County. He has shown that he can fight for the people, not only of Kisii County, but for other areas also. We have got a party that we must protect. We must nurture. Put our hope and prayer that with Simba Arati as deputy chair for the ODM in the national space, we are able now to maneuver each and everything. People are elected in Azimia and ODM tickets, but have taken their own courses. The party hereby condemns studies which are against the party ideologies. Stern action, including disciplinary measures, will be weighed in. We encourage all elected leaders to observe and uphold party rules and regulations to the letter. Party loyalty and fidelity is a must. The county Mameru. Aput mosebedo kanyo ka winjo pat jodak
mano county mameru e withicho oko governor my county no Kawira Mwangaza airpeace odiochieng' makawuono dhi nyime gi winjo pach oganda e sub counties ochiko duto mantiere county mameru. Jodak ma county mameru medo golo pachgi ka medo siro paro mano mar thicho oko governor airpeace to mamoko bende kwedo parono e paw tuke mano magotoro e kar chung od bura mano ma Imenti North. Jodak my wards maroma beach no chokore mar golo pachgi e wachno ka rita kwe bende koro ne oridi. Governor Mwangaza igeno ne biro chopo e od bura mano mar county mameru chieng' tich adek kama koro biro gole pache e wi weche duto matude kod gol apis mare. Mama aende kwa sababu barabara za kwetu asipitiki. Kazi yake ni okorea kang'ombe kamoja at the whole constituency. Kwa hivyo mama haende. Nasema aliye na macho anaona, ambiu tasama, aliye na masikio anasikia. Nasema gavana ni mama. Usiangalie leo tu, usiangalie kikuota ya leo, uangalie kikuota ya leo. Mama, ni gavana. Tunasema mama aende kwa sababu amekataa kuheshimu viongozi tuliochagua. Mama aende. Hakuna mwingine kama mama. Amefanya kazi, ametengeneza barabara, ameelimisha watoto. Gavana ni mama. Hakuna mwingine kama mama. Ndiye anajua wakina mama wanalala namna gani. Aende kukaa Nairobi. Gavana ni mama. Moko deta mipimo nyakwara mugajwange wacho kanyo ni mama aende, mama siende, mama baki. Aya, ukistaajabu ya ngawaibu utaona ya Firauni. Aya, kama gintire karakanyo maguoke county mameru nyakora mugajwang warangane kama chielo e county mamandera jotelo e county mabandera bene koro sero lwedo ndamo mano maduol mandiko jopuonje e tich mano TSC mano kawo mariembo e tich jopuonj mane ong'anyo mano kadwaro ni mondo dargi Mandera nikech nok mararita. Governor me county ma Mandera Mohamed Halif mabende koro owach kanyo ni sekta mar somo osebedo kod rochruok mano maduong' e county no nikech timno. Omedo ni jopuonjre machako piny margi juma manyien bende osebedo kacha kayudo lal nikech nok mar jopuonj. Governor Khalif bende kwayo jodak makono mondo miyo riwre kod duondego mago mag tiegruok, mago mag bero jopuonj, mag bedo jopuonj kaka yorno mano mar ting'o malo kwangi mar somo e county no. Hii maneno ya ukosefu wa mwalimu ni sisi tu kama viongozi wa Mandera na wakaji wa Mandera tunaweza tatua. Na nina furaha sana ya kwamba vijana wetu wakati mara ya kwanza wamekubali kujiunga na chuo cha Teachers Training College. Sasa hizi tuko na karibu ya trainees ya 700 huko Mandera ambayo tunawasaidia pia. Tunataka kuhakikisha inshallah kwa muda ya miaka 2-3 tuko ya walimu ya kutosha kutoka Mandera na kupeleka mahali zingine. Sifikiri kuna wale wengi ambao wametoroka. Kwa sababu sisi hapa Banisa tulihakikisha kwamba usalama wa walimu umeangaliwa zaidi. Kwamba wale walikuwa katika sehemu zilikuwa na tashwishi kidogo, tuliwaondoa lakini tuliwarudisha. Kwa hivyo na hakika kwamba hapa Banisa inapokuja kwa mambo ya walimu wako, lakini kuna upungufu. Walimu wenye wako hapa tutazidi kuwapa usalama ili watoto wetu wa sehemu hiyo wapate masomo kama watoto wengine wa sehemu ya Kenya. Nkora mokijwa mwabuga ne county mamandera wanganda ne o marokake no chom nyaka imbo mar piny Kenya county mabusia kama yudo ni giko ne to lakteche e county mabusia uchungo ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar juma achiel. Jalup governor e county no mabusia Arthur Odera owacho ni lakteche uchungo ng'anyo margi tok chopo e winjruok kod 10 county no. Kata kamano lakteche duto mane odhi e yueyo mano mar somo onyis mondo miyo doge tich mondo county no obedi lakteche moromo. Radhi watu wa Busia kwamba wamepata shida kufuatana na mgomo ambao haukustahili, na ndio maana tukafanya juhudi zote ambazo zingewezekana kuhakikisha kwamba mgomo umekomeshwa. Ilipofikia siku ya Ijumaa, viongozi wa vyama vya wafanyikazi wakasitisha mgomo, na kwa sasa
huduma za afya zimerejea na kuna timu ambayo inaenda leo na kesho kuhakikisha kwamba katika mahospitali zote kwa kaunti hii huduma za afya zinapewana kikamilifu kwa wote ambao wanahitaji. Ramogi Juang atamalo mar mine manie kind higni 15 nyaka 44 tuo mar rariw chando. Rariw ma otegno kinde mathoth kelo kodaka mano midhiero mamine kendo tamogi bedo gi nyalo mano mar nyuol. Judith Omondi ni kod lipot mar kaka rariw motegno chalo, kaka koro igole oko mano mar miyo ok mine ma osekalo e midhiero bende gibede timo kaka giro thuolo mar timo nendgi bende e siganani. Ma tipo mar lakteche ma oluoro mama chiel kuom mine ma ochopo e osiptalni ma Third Park mar timo bero kendo golo oko rariw ma osebedo ka chando gi kuom kinde buora. Tuo mar rariw itudo kod tuo ma dho ngere dendo ni endometriosis. Kare ma tuo mane? Ochakre ka nyako tin keko chako dhi e dwe. Kinde mang'eny ok ong'e kata nang'o machande, to wang'eyo gima timre e gweng' kata e utewa ni ka nyako iye ram ahinya tinyise ni jok moko bende igi ramoga ka gidhi e dwe, to mano bodok chien kinyuol. To yudo ka nitie jok ma yudo rem mang'eny ahinya ma onge ka gikony, ok ginyal kata dhi skul. Picha ma inyiso maloka en gino ma itimo kod laktar ei mama ma onindo ni. Msumeno ma ok duong' to dhoge bith kendo kegore ywayo ring'o. En ring'o ma oriwo e nyim ofuko nyathi kendo kinde mathoth muono joma mine nyuol, ka mine moko to chuo wito ngimagi nikech tuoche mamoko ma okel kod rariw ma otegno. Koro equipment go mag laparoscopy go iluongo ni 3D laparoscopy miyo tuo ni ng'ato nyalo neno mayot molok ka gineno. En kaka kineno movie mar 3D e kaka operation bendi neno. Koro ineno ka ifwenyo gik moko mayot molo kaka nende di fwenyo ka nende ing'iyo gi equipment moko mopogore. E kuonde nindo mag jotuo waromo gi Judy Muruki, nyako ma osebedo kod midhiero mar rem kod chandruok e kinde ma okalo e ria mage. Wuoth mar Judy ok osebedo mayot ahinya to kane pod osomo. Kinde mathoth ni kwane kaka japuonjre ma ok ohero somo kendo manyo mana kinde mar nindo. I've had a problem with my period since I started them in high school. Nilikuwa wale watu wa kulala kwa nurse like 3 days missing classes. Now it's in my head being told kila mtu ana suffer the same. I'm not special, so I just suck it up and go back to class. But kuvumilia tu ile pain. So the first, actually all the doctors that I went to wanasema tu take painkillers, you'll be okay. Take painkillers, you'll be okay. E korido machielo, nyadendi ma hike ni e diere, ler kendo somo, mak mana ni e chunye ma hiye, kuyo kod piwango pongu. Ma bende nyadendi ma kuom yengo ariyo ma osetimne, ne wito dag tong mage ariyo mag nyodo, ne ofwenyo ka rariw mare osedongo, kendo kata bed ni odhi e yengo bang' higni ariyo ka higni ariyo, teko mar nyodo ne otiek duto kendo dong mana gi temo yore manyasani eka oyud nyathi mamare. Nimefanya 2 surgeries for it. Na bado because by the time nilikuwa nakuwa diagnosed ilikuwa late, yeah? In 2017, that's just a few years. Ilikuwa late na hiyo time walikuwa wanazieka in different like levels. So yangu ilikuwa ni stage 4 by the time nilikuwa diagnosed. Ile time nilikuwa diagnosed the first time wali have kutoa one of my fallopian tubes, and then by the time nilikuwa nafanya the second time they still had, it was so badly messed up, lazima ingetolewa. So kupata kukua to get pregnant like the natural normal way that is expected haiwezekani. You have to think about other options kama IVF. Atama la par mar mine manie kind higni 15 nyaka 44 tuo mar rariw chando. Karena ng'o makelo tuo mar rariw? Mama kama tingo nyathi, lining mam umo ieno iluongo ni endometrium. Koro lining no kobet kamoro kowuok kama onego bedie e uterus kanyo obet kama chielo to okelo rem ma iluongo ni endometriosis no.
koro gibet gi rem ahinya kinde mag dwe. Jok moko nigi remo mang'eny, jok moko kawo ndalo mang'eny kinde gi mag dwe. Kopogore gi ofuko nyathi, ofuko tong' nyodo kod alwora maggi, tuoni bende itudo kod landruok e fuonni mamoko mag del, kama oting'o dag lach, dhod nyodo, nyambich, thir kata rektam, ich kachiel gi duong' ng'ama miyo. Ranyisi mag tuo mag rariw oriwo ich kach e kinde kod bang' ria, ich kach e kinde ma ng'ama miyo ni kod tekre mag gamo remo, rem e kinde timo hera, rem e kinde lach, rem e tielo kod onding', rem e kor kod gok e kinde ria, rem kiyweyo, winjo ng'ok, ria mathoth kachiel kod koso teko mag nyodo. Ranyisi gi kata kamano dok piny e kinde ma mama ochopo e higa ma ok okalie ria kata menopause. Nyako Ramogi Ajwang' kae kama ngima mar ng'ama miyo ma osebedo kod rariw motegno chakore kendo mak mana ni nengo ok nyal bedo mayot ne ji te. Jokanyo mag thieth koro kwayo piny owacho mondo bed kod chenro mabiro siro mine man kod tuo mar rariw e yudo thieth mapiyo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Judith Omondi kuom report maler yo kamano. Joma mine koro wadhi ane kaunti ma Nyamira. Organyo joma mine ma e kaunti ma Nyamira ochako chenro mano mar kedo kod lwenje mago mag kit chwech kachiel koda ka tero joma nyiri nyange mano ma pod dhi nyime kaunti ma Nyamira. Mane giwacho e kinde mane giyuoro e nyasi mar lamo e gwenge ma Raikumba mano mantiere kar chung' bura ma Kitutu Masaba mabende kama jaod bura ma kaunti ma Nyamira mano Jerusha Momanyi mabende kod nyawadgi Makerecho Beatrice Kemei ne okwayo joma mine mondo mi oriw lwedo chenro mar kedo gi nyange mar nyithindo manyiri, gino makoro thothne pod thoro tim e kaunti kod gwenge mag Abagusi. Sijui kama kuna wamama wanachapa wase wao, sijui kama kuna wase wanachapa wamama. Hiyo ukome, sisi tunasema no. FGM tunasema no. Early pregnancies tunakataa. Watoto wetu wasome na waende ng'ambo na nchi yetu ya Kenya. Kwa FGM tunajiansia sisi kama wamama ndio tuelimishe watoto wetu, ndio tutoke huko nje tuambie kuwa FGM is not good for our children. Please tusaidie so that we are able to eradicate hii kitu kinaitwa FGM kutoka kwa vijiji yetu. Na pia tunajua it has been advanced. Huwa tunaambiwa ya kwamba wale ambao ni medical officers wame medicalize hiyo kitu kinaitwa FGM. Kaunti ma Kajiado Nyako Ramogi Ajwang' Governor e kaunti ma Kajiado Joseph Olelenku onyiso luoro koten rekod mano mawacho ni kethruok mar kido kod timbe oganda jo Masai kata bedo ni en achiel kuom gigo ma piny Kenya sungo ne pinje maoko. Governor Lenku wacho ni nitiere dwaro mar piny Kenya keto chike marito kido kod mano mar timbe oganda jo Masai, komedo ni nitiere jok moko mosedonjore kendo tiyo marach gi chenro matayo oganda jo Masai, gino mowacho ni medo kelo kethruok mano mar timbe kod kitgi. Odwaro mondo mi piny owacho omed keto arita ne oganda jo Masai mondo kik timbe oganda gi kikawo timbe marach mag jok moko nono. Mano bende nitiere kar kanyo. Our culture has become the culture of the nation and the culture of Africa. I want you people to persuade you for that goodness of the Maasai, for that generosity of the Maasai, for the culture they have given you, for the respect they have given the nation, for the symbolism of the unity of the nation. Mwashikilie jamaa ya Maa kwamba kaunti ya Narok, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Samburu, substantial part of Isiolo na sehemu zingine za Laikipia nafasi zao zilindwe, kwa sababu itakuwa ni aibu Kenya ikiona Wamaasai wakipotea community ambayo imekuwa wakarimu kwa Wamaasai. Wadhi kaunti Makerecho, anyuola moro makoro yuto gi ni piny e kar chung' bura ma Kipkelion East mayudore koro yudo kony mano mag kothe avocado maromo 2,000 koa kuom jaod bura margi mano Joseph Cherorot, mano kaka yor jiwo pur mar avocado e gwengego. Gino makoro biro medo yoregi mag yuto. Kano wuoyo e kar timo ohala mano ma Chepseon Trading Center, jaod burano osingo chiwo kothe maromo 500 mano mar avocado
ne ward ka ward mano ka wards duto mantiere kache kar chung'und bura mano ma Kipkelion East bende olando ni nitiere chenro machielo mano mabiro jiwo jodak e gwengego mondo omi tim pith machalo kamago maromo 12,000 mano chenro mageto medo lach mar bunge e gwengego. Na tumegawa katika kila ward tumepatia 500 hapa Chepsiong kwa sababu population iko kubwa, iko juu kidogo, tumeleta 700. So asubuhi ya leo tumekuja kupatia wananchi na pia tuna target sana wale widows maana wakipata watapata kujimudu kimaisha, wapande hiyo miti. So ningependa kusema wananchi ninawahimiza pia tupande miti. Sio kupanda tu, chunga mbuzi zikule, upate kutunza hiyo miti. Hasa hii avocado, this is the beginning. Bado tutaleta zingine. Leo ametuletea miche ya avocado ambao tutaenda panda katika mashamba yetu, na hii ndio part of the agroforestry ambao tumekuwa tukihimiza ya kwamba wananchi wote wapande miti katika mashamba yao. Kawadhe manabathe matin kanyo kwa wuogi county Makerecho wadhi ane county Manandi kama ido kana chiedh nade mano mar nok mar chiemo lewni kod gige mag somo pod nitiere kuonde mag nyithind kiye bende koro dake county Manandi kaluwore kod akweda ma nyithi kiye bende koro kale county no jokanyo e sekta mar somo ikwayo mondo mi olim nyithindogo e kuonde makoro gidakie mondo mi omigi ane geno jogo makoro bende maluetgi mor bende koro ikwayo mondo mi ochwal kony mar siro somb nyithindogo ka giloso bang' limo mano kar dak ma nyithi kiye mano mantiere Kisaget e county Manandi riwruok mano mar jogo kwan mano mar Ispak bade manyandwat maho mar Okak bende loso kama organizations wanapata ni ufadhili ambao labda sisi ambao tumefanikiwa katika maisha hatuwezi kuwatembelea na hatuwezi kuwasaidia, na ndiposa tungependa kusema kwamba kama wahasibu tunawasi wadhamini wengine pia waweze kufikia sehemu madhehebu ama vikao kama hivi ili waweze kutoa mikono yao na kuweze kuwasaidia. Na kwa hivyo tungeweza kuhimiza other professionals wakipata wakati ni vizuri waje hapa waweze kushare na the young generation, sababu mara mingi watu kosea kwa kutojua, na kwa kuja hapa kuwahimiza kushare moja mbili pale wanaweza kufuata ile Attorney General Mapachuka Justin Muturi okoni achiel kuom midhiero maduong' mokwako apise en nok mano mar jotich. Muturi mano loso e kaunti ma Mombasa koni kwan jotich manie apise ok chop kata nus mano mar kwan mowinjore obed godo. En gino mokoni miyo jotich mantiere tiyo tije mathoth mokalo. Owacho ni mokalo kiewo omiyo okoni piny owacho onego many yo mano mar ndiko jotich e apise duto mag Attorney General mago mapacho kae mangima ma okoni timore kata bang' duol mano mar Public Service Commission puodho wach makamano. Pale katika ofisi ya mkuu wa sheria ni hata hawajafika nusu. Hata watu wanaitwa Public Service Commission walipeana nafasi mwaka wa 2020. Mpaka sasa hatujafikia half ya wale tunahitaji. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Kapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli.
Priority yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, walipie school fees. Pesa yenye tabaki nitaweka biashara. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Macheni weche mag tuke. Kocha manyien mano Thomas Trucher mabende koro ochako kanyo mana tija gi goch mano ka weche masani bende osebedo kanyo maliet kod AFC Leopard mano bang club ma Bandari loyo gi gol 1 kuom nono e lap Mambaraki Stadium e tuke agadhula e lig maduong'. Kamachalo nyakora Ramogi Juang e tuke magadhula e lig maduong' mago magwakeni mapacho kae club mar Ulinzi Starlets ne oloyo club mano mar Nakuru City Queens gonde beach kuom nono e lap Nakuru ASK Showground ka club mano mar Madira Assassins bende ne oloyo Trans Nzoia Falcons gonde beach kuom nono. En mor maranya kora Ramogi Juang ni bedo kora nyaka giko sani ka wakelo ni weche manyien kamora mora maintia jogo maneno kantiere game kambare ero kamana enya mano Willy Tony Beryl Orote machalo kamano okwayo awi makare ne jogo duto mawuok Uranga Primary School nyakora Ramogi Juang jogo duto mochopo karka Watch Park na kelo ni weche manyien mag Migago nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango en sa 7:50 kod 7 oriti masani wara duchi makiny e cheno mar opiny kod mbakoromo kan gi Joyce Oduoro. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu.